ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун баргузор гардид. дар оғози маҷлис таваҷҷӯҳи ҳозирин ба иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ ва афзоиши истеҳсоли энергияи сабз аз ҳисоби захираҳои мавҷуда ҷалб карда шуд. дар маҷлис ҳисоботи солона оид ба фаъолияти истеҳсолию молиявӣ ва тафтишотии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои соли 2023 шунида шуда хулосаи аудиторӣ пешниҳод гардид. тавре аз таҳлилҳо бармеояд, соли 2023 дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун кор аз рӯи нақша сурат гирифта, дар самти иҷрои нишондодҳои нақшавӣ натиҷаҳои зарурӣ ба даст омаданд. айни замон бунёди иншооти муҳими аср ба таври шабонарӯзӣ ҷараён дорад. инчунин ҷиҳати зиёд намудани сармояи оинномавӣ, ворид гардани тағйирот дар бораи оиннома ва низомномаи мудирияти истифодабарии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун хулосаҳои зарурӣ қабул карда шуд. аъзои нави шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар ҳайати 13 нафар, аъзои комиссияи тафтишотӣ, аъзои нави комиссияи ба ҳисобгирии интихоб ва аудитории ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои соли 2024 тасдиқ карда шуд. дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар маҷмӯъ 10 масъала баррасӣ ва аз рӯи онҳо хулосаҳои дахлдор қабул карда шуд. тоҷикистон бо табиати зебову мафтункунанда ва осори бои таърихӣ таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардонро ҷалб менамояд. бо тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат инфраструктураи соҳаи сайёҳӣ рушд намуда, дар ин замина шароитҳои муосиру муфиди истироҳату фароғат барои сайёҳон фароҳам оварда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқи осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. тоҷикистон ба унвони давлати мӯътамадин ва дорои ёдгориҳои таърихию узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором, дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. дар пайи дастгириҳо ва имтиёзҳои пешбининамудаи ҳукумати мамлакат, ҳавасмандии бахши хусусӣ нисбати фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ зиёд гардида, айни замон дар бозори хизматрасониҳои сайёҳӣ 224 ширкати сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст, ки ин пеш аз ҳама аз рушди бардавоми ин соҳа дар тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихӣ омӯзанда буда, барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. ман аз Калифорния ҳастам. ҳеҷ тасаввур намекардам ки Тоҷикистон чунин кишвари зебою диданӣ ҳаст. вақте инсон ҳақиқатро бо чашмони худ мебинад, баъдан дарк мекунад ки воқеан дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари ҷаҳон қарор дорад. мо вақте ба ин қалъа омадем, эҳсоси аҷибе моро фаро гирифт. тамоми атрофро метавонӣ ба пуррагӣ мушоҳида созӣ. дар ҳақиқат тоҷикистон кишвари таърихию зебо будааст. бо таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар ҷаҳон шароити муфид фароҳам оварда шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод карда шуд. тибқи маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таи 7 соли охир 5 млн 634 300 нафар сайёҳон ба кишвари мо ташриф оварда аз минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон дидан намуданд. ман аз Италия омадам. қабл аз оне ки ба Тоҷикистон биёям, як қатор кишварҳои ҷаҳонро гаштам. Тоҷикистонро бисёр кишвари зебо дарёфтам. сокинонаш бошад меҳмоннавозу самимӣ, кӯҳҳои осмонбӯс, обҳои мусаффо, таърихи ғанӣ, меваҳои шаҳдбор ва муҳимтар аз ҳама имконоти созгор барои ҷаҳонгардон. Тоҷикистон дар ҳақиқат зебост.
امروز در مملکت نزدیک به 200 مهمانخانه برای قبول سیاحان داخلی و خارجی از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه 40 مهمانخانه آماده خدمت میباشد. اینچنین 34 هاستل، 52 موتل، 7 آسایشگاه، مرکزهای معالجوی و 9 عدد خانه‌های استراحتی در منطقه‌های جمهوری در خدمت سیاحان قرار دارد. ما با مقصد دیدن منظره‌های زیبای تاجیکستان و منطقه‌های گوناگون این کشور زیبا نقشه انجام دادن سفر را داریم. راه‌های سطح جهانی، مهمانخانه‌های عادی و سطح جهانی، خلاصه آن چیزی که برای یک سیاح لازم در تاجیکستان وجود دارد. میتوان گفت که تاجیکستان با بهترین انفراساختار و تاریخ و فرهنگ کشوری سیاحی است. گفتم به مورد است که در دوران صاحب استقلالی مملکت ساحه سیاحی و جهانگردی در جمهوری تاجیکستان رشد یافته، حضور سیاحان خارجی را در قلمرو تاجیکستان بیشتر نمود. امروز که جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوقی سازمان عمومی جهانی سیاحی میباشد، این امکان فراهم آورده است که منطقه‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی مملکتمان در کتاب خریطه سیاحی جهان وارد گردد و جمهوری تاجیکستان را با منطقه‌های سیاحی، کوههای بلند آسمانبوس و آب‌های مصفایش به جهانیان بیشتر معرفی نماید. در ادامه تدبیرهای حکومت مملکت جهت به طلبات زمان مطابق گرداندن امکانیت‌های خدمترسانی برای سیاحان در تاجیکستان انشاءات انفراساختار ساحه سیاحی ساخته شده، کارها در این سمت جریان دارند. اهلدین نورالله بهادر حسنزاده، اخبار. با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بختر ولایت ختلون از 270 انشاءات به نقشه گرفته شده، علاقه 135 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته است. محمد رجب عبدالله‌زاده گزارش می‌دهد. در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободкориву созандагӣ вусъати тозаро касб намудааст. бо мақсади хубу хотирмон гузарондани ин ҷашни бузурги миллӣ дар шаҳри бохтари вилояти хатлон як зумра иншоотҳои таъиноти гуногуни ҷашнӣ мавриди амал қарор гирифтааст. қомат афрохтани иншоотҳои баландошона, марказҳои хизматрасонии маишӣ, ободу зебо гардондани қаламрави шаҳр ва чароғонкунии кӯчаву роҳрав аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. маврид ба таъкид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри биштосоямон ободу зебо гардида истодааст. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри бохтар 270 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки аз инҳо аллакай 135 иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор гирифтааст. дар дораи нақша чорбиниҳо бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз он ҷумла дар шаҳри бохтар зиёда аз 270 адад бинои иншоотҳо ба нақша гирифта шуданд ки то ба имрӯз 131 адади онҳо мавриди истифода қарор дод шуданд. як нуқтаи назарро қайд кардан зарур аст ки дар асоси барномаи давлатӣ рушди босуръати саноати кунонии кишвар солҳои 2022-2026 яке аз самтҳои асосӣ ва ки имрӯз мақомоти маҳаллӣ диққати махсусро ба он медиҳад ин рушди соҳаи саноати шаҳр мебошад. албатта бо ин мақсад дар минтақаи саноатӣ сохтмони 17 адад иншоотҳои соҳаи саноат ба нақша гирифта шуда ва боварӣ комилам дорем ки дар ҷашнҳои пешсода ва то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон онҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд. иншоотҳои ба истифода додашуда ки дар ҳудуди шаҳр фаъолият доранд теъдоди муайянашонро корхонаҳои саноатӣ ташкил медиҳанд. бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри бохтар ба истифода додани зиёда аз 270 бинои иншоотҳои таъиноти гуногуни иҷтимоии иқтисодӣ ба нақша гирифта шудааст ки аз ин 18 ададаш корхонаҳои саноатӣ буданд. дар давраи сипарӣ гардида 135 бинои иншоотҳо аллакай мавриди истифода қарор дода шуданд ки аз ин 10 ададаш корхонаҳои саноатӣ буданд, асосан ба самти истеҳсоли маҳсулотҳои саноатие ки воридот ивазкунанда мебошанд нигаронида шудааст. фаъолияти чунин корхонаҳо дар шаҳри бохтар имкон фароҳам меорад ки маркази шаҳр зебову назаррабо гардида сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор.
در دوره تدبیرهای آبادانی ساختمان بینای نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ آغاز گردیده، آن با طرح معاصر و شرایط خوبی کاری به استفاده داده می شود. گزارش مضبوط بابازاده. در چاره‌بینی جهت آغاز کارهای بنیادی بینای دو آشانه ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ، مسئولین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، اعضای کمیته اجرایی، فعالان جامعه شهروندی و اشخاص سخاوتپیشه 8 جماعت شهر و دهات شرکت نمودند. در همایش تاکید کرده شد که در عملی سازی هدف‌های استراتژیک دولت تاجیکستان و حکومت مملکت، نقش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مقام کلیدی داشته. از جانب رئیس معظم حزب، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فعالیت پرثمر حزبیان در شهر و نواحی مملکت بناهای نو کمیته اجرایی حزبی بنیاد یافته، شرایط کاری حزبیان کاملا بهتر کرده می شود. تخانه و بنای دوآشانه ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ و به حسابگیری معماری معاصر صرف از محصولات وطنی و روز استقبال سزاوار از 30 سالگی تأسیس‌یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. تخانه و بنای معاصر ماموری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ را با 8 دفتر کاری، تالار مجلس، بایگانی حزبی، آشخانه و دیگر انفراستراکچور اساسی و یارسان، ساختمانچیان گلدست جمعیت دارای مسئولیت محدود سراج‌الدین سنگین‌زاده ناحیه کوهستان مسجد بنیاد می‌سازند. باعث سرفرازی است که امروز در دایره آمادگی‌ها به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ ساختمان بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آغاز یافت. ما حزبیان ناحیه از این غمخواری ها و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و الهام تازه گرفته در تشویق و ترغیب سیاست مردم پرورانه پیشوای معظم ملت سهم ارزنده خود را خواهیم گذاشت. باید تاکید کرد که بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ از تخخانه و 2 آشیانه عبارت بوده، همچنین دارای 8 اتاق کاری و مجلسگاه می باشد. ما حزبیان کوشش می نماییم که ساختمان بینا را در دایره آمادگی ها به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که 10 دکبر سال 2024 تجلیل خواهد گشت مورد استفاده قرار خواهیم داد. مورد تاکید خاص است که برابر ساختمان بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ امروز بنیاد بیناهای ماموری حزبی در شهر و ناحیه‌های پنجکین، شهرستان و به نام جبار رسول و ولایت سو با مرام ادامه یافته شده است. بنیادکاری‌ها در این ساحه ثابت می‌سازد که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با ابتکار پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته، مسئله هویت ملی و وطن‌دوستی را در مد اول می‌گذارد. در آیین‌نامه آن از جمله آمده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دستاوردهای افکار پیشرفته جمعیت متمدن را ایجادکارانه در عمل تطبیق نموده، منفعت‌های مردم را صرف نظر از وضع اجتماعی، منسوبیت ملی، موقع جمعیتی و مناسبت به دین و مذهب حمایت نموده، سنت و عنعنه‌ها و ارزش‌های بهترین ملی، تاریخی و فرهنگی را دستگیری و رشد بخشیده، هر گونه ظهورات زوراوری، اکستریمیسم، تروریسم سیاسی و دینی را قطعی محکوم می‌نماید و خودشناسی و وطنپرستی را اساس فعالیت خویش قرار داده است. زیرا وظیفه جانی و قرض وجدانی هر یک شهروند وطندوست تاجیکستان خورشیدی است که مسئله حفظ دولت و دولتداری، تامین امنیت دولتی و نگاه داشتن ثبات و آرامی جامعه را برتر و بالاتر از همه ارزش‌ها گذاشته، خدمت صادقانه به وطن و مردم، ارزش‌گذاری و احترام زبان دولتی و مقدسات دیگر دولتی را سربلندانه به ثبوت رساند. مضبوط بابازاده، مرجان یوسفov، ناحیه دیوشتیچ، اخبار. در ناحیه واسه امسال کشاورزان در میدان 11052 گکتار غله‌دونگی‌ها کیش نموده حاصلی فراوان به دست آوردند. تفصیلات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلیزاده و سیحامیدی شریف. در ناحیه واسه ولایت ختلان امسال طبق دورنما در میدان عمومی 11052 گکتار زمین غله‌دونگی‌ها از آن جمله در میدان 10000 گکتار گندم، 832 گکتار جو،
инчунин дар майдони 385 гектар картошка кишту парвариш карда шуд. кишоварзони ноҳия барои зиёд намудани ҳосили ғалла тухми серҳосили гандумро дастрас намуда кишту парвариш намуданд. тавре аз ҷараёни дарав маълум гардид ғаллакорон ҳосили хуби гандумро ба даст оварда истоданд ва мақсад доранд ки бо истифода аз чунин навъҳои тухмии хушсифату ба иқлим мутобиқ ҳосилнокиро сол аз сол зиёд намоянд. дар хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истисолии ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи восеъ маданияти истифодабарии замин ва раёнидани ду-се ҳосил аз як замин ба назар расида, кишоварзон барои бо маҳсулоти тару тоза таъмин намудани бозори истеъмолӣ, қонеъ гардонидани талаботи сокинону ва захираи маводи ғизоӣ баъди ҷамъоварии ғалла ва сабзавоти барвақтӣ феълан дар майдони 500 гектар заминҳои корам кишти такрорӣ гузарониданд ки нашунамои хуби зироатҳо мушоҳида мешаванд. айни ҳол ҷамъоварии зироату сабзавот дар хоҷагиҳои ноҳия бо маром ҷараён дошта, ба иттилои деҳқонон ҳосили имсола нисбат ба соли гузашта беҳтару хубтар гардидааст ки ин албатта дар натиҷаи дуруст истифода бурдани замин ва риояи қоидаҳои агротехникии он мебошад. дар майдони 5-31 сотиқ замини корами обӣ дорем. дар инҷа 3.5 гектар пахтай, 0.7 гектар ғалла ва 0.3 замини барои юнушқа, барои хӯроки чорво кордагӣ. дар ин замини кӯзи шумо дидаистед пиёзи барвақтӣ буд. ҳамин пиёзи барвақтиро гирифтем ва дар ҷош пахта коридем. нашунамош хубай коркард, назар афсиса кор кардастем. ҳосили ҷамъовари пиёз 500 сентер дод. ҳамин зиндагимро ба ҳамин замин пеш бурдаистем. бозорҳои дохилӣ вилоят шаҳр аз ҷумла ба душанбе мебарем. саҳмгузорӣ ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳадафҳои асосии заҳматқарини ноҳияи восеъ маҳсуб мешавад. дар даврони солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон деҳқонон пурра соҳиби замин гардида ба ин васила эҳтиёҷоти оилаашонро таъмин намуда истоданд ва ин раванд дар баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии шоиста мусоидати созгор менамояд. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.